kwezi wanama wa Komori, kwezi watukufu. Leo rije wakati wa uzamba rijibanu rijeri mashelezi zeni zila rakara zamba zija leo zijija. Donc urkanzari yeshelezo Komori ukana ngebidiu reshelezize makandida rijue izo wafikiriu no msajaja wafanyiwa no zensavu zafanyiwa neze nomination zafanyiwa ni fatiu no androahe hamanga mwashele yao ranzi 2016 ranzi 2019 hatabaha ngasina 2025 azali katsulawa urehibia ohubiwa Komori ze voti 2019 mmono kana wandrua karma eseni no wandrua karma constitutionneli kwa jaka warahaf mono harudi hahibi babo ija leo ija 2024 wandru dawala wao e makandida wajuha tena warudi wende azali hafanye zalingana naye. Leo ija haruma ze legislatif zinuzambwa wa nomination parce que sisi wasaya karna habaz la voti ngarjamba nomination hamasikitivu mahu ngarla umu ye makandida hadani ngarjola umu makandida mana zinu rikari wambi ya rangu hale zinu rikari washelezi za rangu hale ukana watsikubali wende haruma za nomination riwatsaha rikensi bazima rihadisi reshawiri namna jirjo kwa ushinda rizie ze maskaradi zinu ripare makandida riwaesheleziza ukana mtsende haruma ze votizo mana izo kazinaka ukavoti shaizo ngajoka ukaya nomination. Leo masikitifu mono metrofahami hahewaye metrofahami rikau mwesheleziza ukana izo kabana ufanyishiha voti kairi mtsende haresheleziza hamba ukana metrofahami karna ujua rirumie ye termu ya ukana mala mramfunga mnambehafa mruka mfungu tsena rimwesheleziza nro metrofahami ukana ze votizo ngazi jo ufanyishiha kimsajaja no hazi hamba ukana nguwendo hata leo metrofahami hajuha hakautemwanye izo yaone matsu yahe hajionilia hamba ukana procuration zijaziwa ze bureau de voti makiesi yatsanganyiwa hata ngabo hafa wakavoti. Leo zuki wangu mtukufu metrofahami ngarhuzi sawo bala janaje leoje parce que izo sisi zinu rihambia rihwesheleziza ukana kabana ufanyisha voti rihwesheleziza ukana ezafanyiha 2024 izo ndizo jo ufanyisha ndizo wizo. Mwanyanyasi mtukufu journalist tufeli maisha hakaujua ukana ze voti ngazi jo uhibwa hakaujua kangaba jo fanya maskarati no hamba ukana ngwendo leo mwanama amirkiwani mwanama mtukufu ukaujua ukana kabana ufanyishiha voti za kiuhalali huonekana bafanyiha bourrage dur on intervene urengwa ukanza urengwa ubeho gendarmerie. Donc abuleo ngarimlinda woni nyinyi mwamba ukana ngamwendao haruma ze voti nyi makandida mrabie mba habari ngarilindawe reaction ya hanyu yenga mfanyao parce que rimabia nukaze voti ngazo hibwa mrimeshelezi za ukana kabana ukaya voti za kiuhalali shayiyo maskarati de jo fanyiwa tizo abaha ngarisahao mrambie solution mfikiri huu mono hata wandu wakahufa wakautilwa haruma ze voti mone makiesi yakaujaziwa mono hata manamsho hatu mtukufu muziwani sayo para Samira Smaila nuha kanza ya ulawa nehifadhi ya zele ya sumani mana hambilwa ya roho bureau de vote zanvu hambilwa ya wanike procuration haraya ambaka na uroha mpaka isenito wanoti ya ukana ya hambilwa ya rohe uwende wazungulia wajaka mtoa zanvu
eleo mono nzuwani mono mwali omsajaja wafanyishiha mono mtsamdu ye kandida hatojihunra ndai haeche eyabo leo ngamfikiri uje parce que zinu eziritabisha wo zinu bwa komori makandida rikawambia zinu makandida rikawashelezi zaukana zinu ngazojiri makandida wakaujua ukana zivoti zinu ngazada zahibwa vanu ezirisikitisha wo bwa komori makandida wanu wakauzijua ukana ngabajofanyisha hawiti wakaujua ukane makiesi ngajojaziwa mono hata emanyanyasi moroni amir hado denonse zendongo zinu harengwa habeho gendarmerie sha mwanama mtukufu amir ngaroshelezi zao izo ukawuzijua zinu amir kiwanu ukawuzijua kaze vote ngazohibwa emana hindri watsuparo wanyanyuho makandida hamadawe mwatsaha solution indwa jina parce que vanu za solution ngizo zinji za solution ngizo zinji ngamjua ukana azali nafatihu nekla yahe wao kono paro joshidwa voti izo nyinyi ngamzijuwao ngamjuwao kana vala izinu plan azali haisa préparer plan parce que yeye azali haisa halemewa psychologiquement halemewa moralement donc ngwanzo ye mwana ende yamsuccede yabolewo ritike wajinga ritishangaye ekamono za jiri 2019 nezara jiri 2024 zifanyishi ya leo 2015 yabo ngamshangaya ojenyi makandida tika ujabano kimanatsi mkomori ne imesheleza ni makandida ni muziseni ebanu janaji lewoje ezabadiliha 2019 na 2024 zijoka ubadiliha 2025 hinri donc ngamono hama makandida wa nsujua nabe wakaujezo wakaufanya nsujua ukana wakana confiance shamono nyinyi makandida wanyi mbuskulewa mono ezajiro harimo mji mtikufu wa moroni mimi tikaujua ka amir kiwani ngujovotiwa shatsi ka uamini tena ukana ngujohibiwa zevoti parce que rikauona namna kampanya kamfanyishiha rikauona namna wazazi watukufu wa moroni wakawamilia amir kiwani nomono amiru ndo biro de wa dénoncer hurengwa honde hufungwa yapo sisi ngasina masikitifu parce que amiri wemru jeune intellectuel wajuka ushindi husanganya jeunesse huparema candidat madawe mtsa solution ro jina tose des votes parce que ngarele wao ukana kuna vanu ngarele wao demokrasi ngarjo kana harma sharia kuna ujuwa bengwanzo demokrasi kukunda harma voti shayonsi voti zirespecte wao parce que ngameshele zuzo wanama wafikiri uhele ukana vanu hada harma voti yabongo respecte demokrasi shade mahale demokrasi respecte wao shamala mjuwa ukana ngamjuwa hibiwa nsu amini ukana ye solution do uramene wanru mwende harma voti nsu amini ukana ye solution mjoka mhuru solution njema ranio parce que kabati mruto ujua ukana dictatori kana ujua ushindo harma voti banu le suala ngilo jangu ebanu ezabadili ha 2019 hindri na 2024 zabadili habaha na mrambiye ye mrulo seni yakaya 2019 yatiyo habaha leo donc na mkiravi wanama watukufu mabani hangu mazuki wangu makandida ba mrendo wa komorinai mrendo wa komorinai kazi japira abaha sisi ngarlinda wo reaction ngarlinda wo reaction hanyu ikanga mjo ushinda msiso wa komori bonsi obonze shaye kaka mjashinda mwasiso wa komori bonsi yabo mrendo wa komori nai parce que mlati za wandu wakati non seulement mlati za wandu wakati shamlata zemaliza hanyu leo mkana ze moyen zauda mwa déposer ze candidature zabarindi matsurenga ze moyen hizo matsanganyo wa komori mwafanya mandamano rano hwenda mwede mwa zilatse parce que ngarjo mweshelezi zani yabo mlatsa mali mlatsa mvu mlatsa energy badekandu nzima
ekale wonyi makandida watukufu mwakawahenda harma za nomination zinu mshindi msiso wa Komori bo mabareni yabakaturu kubalikana mfanya udhamana shaika mja shinda mwafanya reaction mwasisema wa Komoro mabareni yabo mrendo wa Komori na hii yabo mvulumu wa Komori parce que mlatsa mvu mlatsa mali mlatizo wa Komori energie Emana ramba uhelio hirwa togo Komori. Kabati ndongo zabadiliha 2019 zaja 2024 zabadiliha baha. Usufai jihadi ni ulo maneti. Fakridini do l'arme intérieure. Nurdina Bodo do ulo mahakama. Yabo ndongo hinri zijoka ugarantise voti za haki. Manamono sisi rika ufikiri ukananga rendao 2024 ngarjoha bangwajoba diliha. Shawara henda raona ukana kabati ndongo zabadiliha riele wari aprone leçon ramba karna ujua risaidie wandu wadi harma voti tena. Donc sisi rika ufikiri ukana nga mjuja msanganyi hevazi madanyina ramba kartonza renda harma za voti rihundwa solution. Shaho tujipuwa jau mwende jau mwende mwalatsemali mwende mwatabishiwa mwende maonihenai karaja wafika upande huo. Donc wakomori watukufu rikao jabanu leo ngaririshidie makandida wa hatu wambango endao harmaze hele rikao jabanu rishidie metrofahami reaction yaho ya maudu nati metrofahami bahi tufeili amiri nane makandida wasaya nyuma deside mwambakana ngamwendao harmaze voti mono nzuani makiesi yadojaziwa hamama pake mono mwali mndu mzima akavuta arma biro kume mono nyuma zaha mndu mzima akavuta arma za biro pia izo ngarelewa ukana kabati ndongo za badilisha ngarelewa ukana azali wei mndu dictateur kana ujua ushindwa harma voti yabo itside mndu ambe ukana ngardo shida na voti vanu ngabo za solution zinji ngabo fikira zinji za ushinda mriawa na dictateur ikawa wandu washindi wandu wajusua Komori wandu wafanya manifestation wandu wafanya maandamano za mvu au za wema hiyo ngejo shida ifanye changement wa Komori ngebidi rukubale ndongo nzima serse wanu boko kwa suona haya wanu boko ils s'en foutent complètement ukana waoni haukawa hibi haukajawoni ha umuhimu wa ezahao zikiri sersengo rambuwa ukana banu bahanga si 2025 ketiza mazame dabdala wandoka udohiba voti aho hogizani shabana baha wandunga unao ngabo ze rezo sosio ngabo ze media ngabo hizo pia shawao kwa sina haja nuwa Komori kwa sina haja nekawa uniha haukajawoni ha umuhimu wa ramplise ze kesi. Donc wandu hamada wanu tsinu wandu wajarle o rifanye mzaha da sinao wanu tsi wandu rakaubidi ritezizane da sinao rabeukana ngarendao rashidani da sinao haruma voti wanu ruboko ikaubidi rikensiva zima rihundre namna rifanye mandamano mahuu ya Mkomori asiho pareni minga msikituhali si parce que sikaulinda ukana makandida watukufu watu wanu ngwajo ushida wahundre namna waunjila nonsi pia wa conscientize mwanansi Mkomori wa mramene a la raison mwanansi Mkomori yarambwe ukana vanu zinu tsivoti mimi sikaulinda ukane makandida wanu ngwajo unjuma lahoni wafanye porta-porte wala mume mwanansi Mkomori parce que vanu ngabona za saya tena mtu yabidi wa Komori mzijue vanu rahem Komori ulo Komori rahaka tujua changement ishohindri yem Komori ulio Komori rahaka tayari yafanya changement yem Komori ulo Komori katsura mbuwa ukana changement shini hindri katujua mabadiliko shini hindri donc yabo nyinyi makandida na nyima opposition mlo Komori ni de mabidi mfanye et travail acharné hiyo
ni opposition mlo Komori na ni makandida mwakambanga modao harma za nomination zenu sikaufikiri ukana nga mjo tsanganyanyo nsipia mla mume mwanatsi mkomori mwana sikaufikiri kana nga mjo ju hanyo nsipia ni makandida ne opposition ilo Komori mjio malahoni mweleze mwanatsi mkomori ye changement shinu hindri mana ngabonrubuko ngebidi reshelizenru wa Komori ye mkomori ulo Komori rahakati pre afanye changement donc yabo mkomori ulo Komori yatso pre afanye changement yabukana ujwara de harma voti zenda uzahibwa parce que ekazende zibwa emanati mkomori rahakana ujuha parce que raha dans sa tête rahakati ujwa changement chez nous hindri kasi tayari bafanye revolution yabo kena ukarna ujua rende harma voti parce que e voti iyo ti solution ngebidi urifanye hazi nziro ranyi ndeni makandida re opposition mla mume mwanatsi mkomori ajue changement shinu hindri ngebidi uwanrupia e opposition mweleze mwanatsi mkomori ukana vanu harengwa otage parce que rahai mwanatsi mkomori katujwa ukana vanu harengwa otage katujwa kabano nsiyahe irengwa otage fatihu na habari na azali yuhu rengwa otage ni wararu izo rahi mwanatsi mkomori katuzijua donc yonde hazi rabidi rifanye handani bahike makandida mkamfanye hazi hiyo mshidimla mume mwanatsi mkomori ya joka vana harengwa otage bahi heni rongoza jiri mwanatsi mkomori hajo sio pareni shale woni makandida leo honda majipu weja umwende watsina hata plan B watsina hata strategie yabo mfanya nayi parce que heni ngomra fanya ongi bidi ukane plan ngebidi leo ukane plan au kane plan B leo hamba ngodo harma voti ngojokana Nurdin Abodon do lo harma mahakama juu ngojokana usufa jihadi de ulona lejeshi Fakri de ulona na intérieur waunda wala wao do dhulumu wa Komori 2016 na 2024 yabo Rwanda wao walo yabo e masaswero watuko kayabo wa serse yabo ngamwenda uje yabo mfanya parce que yabo mpuwa maha emanaramba mpuwa maha ndi makandida parce que kabati tukoza badili harangu 2016 2019 hatabaha uwanrunda wala wao ngamunao izajiri nzwani makiesi yakaudu jaziwa muno zajiri moroni muno zajiri tsanraya ukana hato wahafa wakautilo wakawa voti ngabanru wahafa watu wakawa voti kado 20 donc leo kamjajo jua jau mwende harma voti matujitayarisha kuna ujua uende harma mbana watujiprepare ekangodo kama nada mgondo harma mbana na jiprepare na kane plan A ya kane plan B shale woni makandida mjuha mtipia mtwaze maliza hanyu mambenga mwenda harma voti matujiprepare hau mrambi ukana banu mkahwenda mwende mwa facilite fatihu parce que ekaleo maudu ça c'est valide wa définitif kamja juha kamja siswa kumoroma bareni yabo non seulement mfanye nai shayabo mkahonda mwende mwa legitime et mascarade yabo mwende mwa legitime mascarade parce que ya communauté internationale iwono kana mwende kaire kamja kamwenda hata wanrwa sanganyiha wahundu solution pourquoi pas wanrwa joshida hundu solution wanrwa jowa kansi bazima wafikiri engarafanya urizieze voti shaho jipua jau mwende rahamwe jabu jiprepare ifikira hiyo karja hiyo na masulaha yabo mfanya nai mdhulumu wa Komori parce que izo mkauzijua badekana ngaina plan B ekaka ina plan B yabo hiyo kabasi problemu hapo ngaramwishilia on donc urikao javanu leo rongozema kandida ukana ngarimwishilia oni ye plan B hanyu
parce que ye plan A msamwirate yabo ngarlindao ye plan B ngarlindao izo mjoka uja mrebeli ye maudu mana leo kena ukiri rifanyiliwazo 2019 2024 2025 yababaha yensi hatu ekazi nuzivalideha wanome wanrochukwanza wanome yababaha ngardo ranshi harma monarchie totale yabo ngardo ranshi harma royaume parce que azalingu préparer mwana ene président de la ene assemblée et quand ils sont de l'assemblée yabo ngajo tsangani hapia wa mvoto ambe président de l'assemblée no harma sharia yabo président de l'assemblée yo jourengo rais donc ekanga monao kana ngani tayari rendi harma ufaume yabo nide monao shangaranzao msiswa kumuru mabareni izo ndizo sisi ritsahau habaha kazi jabira ngarlindao msiso wa komori ye mabareni ekaleo kamjasiso wa komoro mabareni abo ngarlora yeshar maroyom abo ngarlora yeshar mo faume parce que ngwajo bakishabata 2030 wanike Lukman ekawako ekanyi makandida ngamona uhelio mkawona ukana mkawada masaidi ye mascarade masaidi ye voti za preparewa mananga mwelewa ukana ze voti zila bala tsukana bala wahibi bala bwakomori na mrambu wenro bala ze PV zila sa ziremplisewa ze PV zila sa zipreparewa hale ze PV zila sanziwa e bala zila ani wala mna mise en scène shaba nous PV za kweli iso zipreparewa ngajuko rengwa zibewa seni yaba kamna ka ushinda mzie ze PV kamna ushinda par contre ngamjo ushinda ni makandida makahenda haruma za nomination ngamjo ushinda msiso wa komoro mabareni iyo de dernière solution mabakishanio parce que kamjajo jua leo mambekanga mwenda haruma bwana mji prepare ekaka msina plan B yere ezabadili 2019 na me 2024 aba 2025 joko badili hindri na mrambi changement ilio e Nurdina Bodo Katibala e Soufa Jihadi Katibala e Fakridini Kasiabo e Idrisi Kasiabo o wanrunda wala wawo donc kartu ele wahata ni makandida makahenda mwede masaidie wa msajaja unu parce que ekale okamjajua yabo mkahenda masaidie msetu yabo mkahenda mwede masaidie mascarade badekana mjuha msoma bareni mwambaka jakiri badekana mjuha mwambiwa kumuri wasioma bareni sheikaleo kamjajuha mwambiwa kumuruma wasoma bareni yabo mdhulumu wa komori non seulement mdhulumu wa komori yabo mdhulumu ya maisha wa komori mdhulumu wana wa komori mdhulumu ya maisha na maudu manaze election zinu inde dernière carte za kazabakisha yabo ngamjua ukana ekare ngu wanroahe hawabe assemblée yabo kaba deja ekaka jawabe ngutsofanya izo yanzao fadalike kaisare ngu wanroahe hawabe assemblée yabo hafatihu ngudarengensi ya komori ya irende itrea ngudarensi ya komori ya irende monarchie nguchobakisha bata 2030 ya jia continue ata 2035 ya jani ke Ilhamu na Lukmani donc ma candidat irkau jabanu rongoze ma candidat remambie nukana ngare mshiliaoni irkau jabanu rabe ma candidat ukana mfanya nai sena mfanya nai parce que mwende mlégitime mascarade mwende mlégitime mascarade parce que kabati ndongo zabadidiha 2019 na 2024 ikezi badidiha 2025 owanrunda wala wao walo seni owanrunda wala wao walo cour constitutionnelle les jeshi dalawilo et ma colonel ndawala wao et ministre de l'intérieur de la wae ma Fakridini Mradabi abakabati hataru zabadidiha donc yababa hanyi makandida mende mjioni lewani mono enamna msajaja wafanyiwa mono ze bourrage dur zafanyiwa mono namna makiesi ya jaziwa
muno hatagabo wafu wa voti wenjirana ndolona mu yabonga mjokana izo tivoti shawo msajaja yaba bahanga mfikiri windri enga mda zao mdhulumu ya maisha wa Komori enga mda zao mwanansi mkomori ya nshiheli nata 2035 yaba baha bali ngiyo haruma yekaya hanyu ni madepite kale yo madepite kam jafanya réaction yabo mfanya nai parce que mwende mlegitime mascarade yabo mwende mlegitime msajaja wa isa wa preparewa ngwaja la metro fahami hujioni lia wawe huonu harma region yaho enamno msajaja wakaufanywa hata uhimi huzidonose wawe ngwaja la amirkiwani huone zajiri harma mjibtukufu wa moroni hondo rongo wa hurengo hode hufungwa ngwaja la monsieur le journaliste Tufaili Maesha huone zajiro hanyu huone msajaja wafanyiwa ya babaha eizo nyinyi kamjaka uzijua leo ngarsa mrambi evanu zinu kamjaka uzijua haumdiwaza zabira 2019 yemdiwaza zabira 2024 hauye difference ya 2019 na 2024 na bahindri ngarsa mrimambie ni makandida nyonsi pia mkaujua bukana Azalia Sumani kana uparoshindo haruma voti mkaujua kana dictatori eka de perdre election yeshauri makaufikiri ndri etikere mkamkansi daine opposition etikere mkamkansi daine maranya mhadisi mhundu solution ngarjuwao ezijiro masiwani ngarjuwao kay manatsi mkomori rahaka tipre ya changement ngarjuwao kay peuple ya Komori kay tujua changement shinu hindri yawe hazabidi mfanyi hadani do shida mkonscientize manatsi mkomori yarambu efasira changement rika ufikiri ukana ngamjoenda mapare makensi daine manatsi mkomori mumreveille mumweleze yaelewa ukana banensia irengwa otage haziwe kubidi muifanya rangbodo pande uranzi bahiga mkamshidi mfanya haziyo mweleze mwanansi mkomori mfanya porta porta mweleze mwa Komori wale ukana banu kabati nsi shabane nsirengo mateka mweleze mwanansi mkomori yarambukana kabati maisha Komori bahile wo wanansi mkomori wajoka wajoa muhimiliani parce que msamwede mwafanyila hazi mwareveille zime mwariza hao shabano abaha ujuka ujua ya mdunganido neo mwanansi mkomori ngebala babo yabuge bidi mfanye miracle na mfanye solution miracle mwende mwa paru wanansi wa Komori wajua wasoma bareni kaka mjafanya hizo yabo mdhulumu le taifa la Komori sena mdhulumu le taifa la Komori yabo mdhulumu mwanansi mkomori maisha yahe maudu ngamunao namne maisha madziro ya remawe ya rumensi hatu nunga mjuwao systemu balo dictature yabo ufanya watu ya krizi ufanya wasasanyo wanansi ufanya mapesa ufanya maisha kama zero komsa wo profiti harmona mieti wado hulo wa Komori yede namna kufanya harmansi balo dictature mono kana mashababi ngwa hadala ubure mono namna wazee watu wadio wajomba hatu mono namna wakubaliwe serse wa hadaya na boizo ngemka mdemparo wazee watu watukufu mdemparo nasho hatu wazaza hatu muwaeleza ukana ensi hatu irongwa mateka muwaeleza ukana no vanunsi de maisha bidi mianshi wajuka wafanya mabadiliko shawabaha ababaha ngamjuka ufanya na nyindi makina mwadhulumu wa Komori parce que mwende mlegitime mascarade mkaujua ukana za voti zinu ngazjo hibwa mkaujua ukana Azali kajaparo respecte voti ngamjua ukana Azali na Belu na msaidie kwa japaro shindo harma voti abule o yabule mkwa huenda mwende matezi za Komori
parce que ngarjo jorambe ukana mkone matizizo wa Komori maana zinu mkabzijua haumru mrambi fikira maibali ya baha mrambi kanga ina plan B ekale uma mrungo do harma bwana mruji prepare mru prepare shahula mru prepare zombo za wana neze bwana c'est-à-dire katsa zombo za wana ne bwana da ino plan B sisirka ufikiri ukana bara mambiani mtsende harma za maskaradizo yabo mjitayarisha sasa sile ukarja kaulinda mjamdo yamwe denonce izo zura kaulinda swa Komori izo zura kaulinda ni nizo rekaulinda mlida no Komori mfanya nyuma kandida mfanya reaction mfanya action mwambukana kazi karja kubali rihibiwa mfanya action msisi mwanansi mkomori bonsi izo nizo sisi wa Komori rakaumlida nizo shale ukarja kaulinda mjemu mrambe ukana mdo denonce zurka ujua izo gar denonce urangu hale yusi miracle zendogo mafanya izo karja kaumlida nizo mkabujua ka serse wa jipania mwono kana tanga wa hafa wa voti mwono se video banu mrudo shia nrabu shabru kadona nrabu mwono ze video mwono la mwanamsho hatu muziwani Samira yatolahu biro zanvo ya roho la wanele jeshi bahara uchilia za procuration akoblige ya roho ni atu jodumle maishahe mwono za jiri mwali mwono za jiri washidi za jiri tsanraya za jiri mji mtukufu wa Moroni kabati mahala za voti za suhibwa kabati mahala za suhibwa hauba jimrubani ya rambi mahala za voti za suhibwa za voti zibu malanti pia na hizo nyinyi mkawzijua ni makandida yabo ngaranzao mrebeli plan B ngaranzao mrambi hizo mfikiriu na mrambi hizo mfikiriu parce que zinu rimwambia ni rangu hali rimwambia ni ukana izo yafanya 2019 izo yafanya 2024 yafanya 2025 gamjua ukana azaliha prepare mwanahe yende ya kensi azaliwa isachi prepare lui il s'est bien préparé mana ha maîtrise wa Komori ha maîtrise ya sasanyensi haji prepare ukana ha prepare ondwae ha prepare masasori wae ha prepare no wedzo juko koseni wende wa hebeze voti yabo nyinyi makandida kejabidi mwende kaka mjabiji prepare zinde sisi rutabi hao ngasina masikitifu mauhalisi parce que kamjajitayarisha kuna ujua mbukana ngodoane ne mwanadamu woi ngojo kama ndamu wenge na mvura nawe ikakuja jiprepare iya bongo wendo je ya bongo wendo maudu jona mbukana na mwanao ngamunao tazila zihibwa hizo tidizo sisi rakamlindani mrebeli plan B mette sur table rakamlindani leo mbukana kaijakiri msisi mkomoro mabareni mbaye ze biro mbaye hoseni zondi sosisi rakaulinda shasikar jakaulinda mdoja mwambakana ngamdenoseo izo pia ngarjuwao karjakaulinda mjemra mbekana za futinga zibwao izo rakaujwa kazi kawibwa nori mwambia ni sende rimparani mwambakana no e solution ti voti mimi dokina mongoni monda 2024 inakawa encourager wandu ndarma ze voti shatielewa sielewa ukana dictateur kono shida arma voti unumuhatsa ba non et solution si arma voti tizamba tambe solution si arma voti ele umimne nso umimne paruka kandida nyuma kama kandida kamja shida mwelewa donc makandida mvulumu wa Komori ekaleo kamjaja marambezo mfikiriu kamjarambi projet ya hanyu kamjarambi plan B ya hanyu ya usiso mkomoro mabareni yabo mdhulumu wa Komori yabo mdhulumu maisha ya Komori maudu yabo mkomori maudu haisa tinzi hatomaya parce que mkomori pia etomaya hanyu hakaikaza haruma za election zinu ngamjuwao izo zendabu zafanyishihe ngamjuwao izo zendabu zafanyishihe assemblée kabati mruto ujua ka fatuwei deja haisa prepare ngwanzo hapisa preparewa ngwanzo da kensi rais na ino de solution dabanu kabati mruto ujua ka fatiwa preparewa ndi yake rais
izo kapati mndu so jua yabo sisi karja kaulinda leo njemdo hea mwamba kanga mdenose hindri kamtu denose ngaranza mfanye action izo niso sisi rakaulinda parce que rekaujua ukana ze vote zinu ngazondo za hibwa rekaujua kana yinu si vote sha zinu nomination zinu rekauzamba ranguhale ukana kabana ufanyisha voti shanka bajo ufanyiha nomination sa zinu zija apo garanza uleo mriambie izo mfikiriu mrambie eshawiri munao shaleo karna ukubali njem mbanze mihono jao mambe kana mhibiwa izo karna ukubali parce que kamjajo kamwende kamwende nonga mjokanga joka uhibwa kazi hibwa kamjafanya ndungu yapo mlegitime inu mascarade kairi ngem mwabulia waende onsi pia da hawochi onrupia wao nukana wende hawao wanyiso mkate hawao shekale umede mwangaria munukaranga bwana opposition yapo mlegitime mascarade yapo msaidia ulawizi abasisi wa Komori karna mpani nafasi karna mswamihini ekaka mjarambia izo mfikiriu ekaka mjasisi wa Komoro mabareni karna mswamihini ngaranza uleo msisomu wa Komoro mabareni ekaka mjasisi wa Komoro mabareni yabo mkahenda mwede mafuto wa Komori kwa na mswamihini wa Komori ngojo humona ninai parce que izo wa Komori wakaumwa biani wa Komori wakaumwa biani ukana kabana ukaya voti za kiuhalali kabana ka voti za kiuhalali mana eza trende eza dunga de zoni sao kabajaka namna ya kauprove ukana ze voting azo securizewa nka ujua ukana kabana ukaya securisation do mbaga mweda harma voti ya bwiswa Komori karna mswamihini wala karna poro mswamihini parce que yabo mdhulumu maisha ya Komori watabihao yabo mdhulumu maisha ya mwanatsi mkomori maudu nanu wana hatu wa maudu mdhulumu maisha hao parce que wanoronda harma za voti wanungu warudi ndo asisensi vonsi wanungu warudi wende wakadamizo wa Komori wakadamize maisha ya mwanatsi mkomori. Donc leo ngaranzori juwe ngaranzo mjibanu mrambie izo mfikiriu hawabesho kamtu jabanu shana mrambie izo mpropozeo hata ze voti zinu zititolwa parce que ekazi sa zivalidewa definitif fatiwe sa hakansi harengele rais ibara zalama wakala yao bahabu ngarura enshi harumala maisha yao hata 2030 yao swa Komori karina humswamihini sena karna poro mswamihini parce que yabo mdhulumu ile taifa la Komori mdhulumu wanansi wa Komori badeka mshindi mrebeli ya plan B mshindi msisi mwanansi mkomori ikamfanya hata msisi mwanansi mkomori yabo ngarjo mwasalueni ngarjo kubali ila kurashiani leo namna je mrajo kubali ukana wahafa wa voti haku rano alona mu namna jonro chiko hele hadisama ndiyo na banu problemu zinu sinongo zifanyisha leo zinu zifanyisha rangu hale wa hafa tujuro tu voti banu mre hafa yo votije leo ngamonzo uzisiwa amonzo uzise banu mre hafa we jo votije yabangara liwo kana sersenga ma specialist kama spécialiste wa shide wa hibe voti wa manipuler urne donc ma candidat ngari mparawoni mrengeze responsabilité zanyu mrengeze dhamana zanyu parce que rikzinu mkauzi jua zinu rikare mwambiani ukana kabana uka voti za kiuhalali ngaranzao leo mrengeze dhamana zanyu mrambie zo mfikiriu mrengeze responsabilité zanyu mrambie ukana ngabo plan B kena ukiri leo mrambe ukana ngo dharma bwana wake plan B
watike plan B. Ebanu leo ya opposition kwa tuona namna zensi za bara la Afrika zila mhao ikamtushida mashenke za Senegali zo ujo tsanganya untipi wa security za voti zibari leo tutushida rafanya ma Senegali rakankonyo nzima ebanu e differenciatu yasini ma Senegali hindi boko sirisomo ma Senegali wasomo zabari tutushida rakankonyo nzima rafanya madao zabari leo tutushida rafanya ma Niger rarengen siatu haura fanyama Burkina Faso zabari leo tutushida rashinkeza zenti za Afrika zi emerge hao sharsungusi abala babo nunga mjuo kana ensiatu ngasina rungozi nji ngasina potentiel zinji armensi hatu ngasina ligashi ngasina ile dima ngasina ze plage ngasina nguzi des development hatu zabari leo tutushida rashinkeza zenti hizo. Donc ma candidat namla muhe msisoko muroma baraini parce que kena ukiri mlasha ni helinu mkeka mrambia plan B mkeka mrambia hizo mfikiriu zinu mkavzijua ukana za voting azodo zahibwa mkaujoka uandrua uondo aloseni nordina bodondo aloseni fakride ulono de ulono interiori usufajia de ulono alejeshi lukumande ulono alejeshi yabo kabati ya tano kuzabadidi hayabo kabati nungujuko shida ziwazie zinu zirizamba ukana solution do sisi mwanatsi mkomori solution do ushinda reconscientize mwanatsi mkomori solution do ushinda mwanatsi mkomori ya lamulwa de mwanatsi mkomori ngebidi unye opposition mlamu mwanatsi mkomori ya rambokana nsiya herengo otaji yarambukana insi haki yensi yatu irengo utajini fami nzima inga muna ukana inu haki wa Komori ya ukana siya kamili ngirengo mateka ni fami ya wandu wararu yabanga muna ukana lakuli hali zanungu ngazendau na hii leo jarikabu kawaza kazitaji ya makandida wakoda wene wa legitime maskaradi yabo ingezambi jumambi. Donc ma candidat ngari mshidia woni ngari lindao zo mfikiriu ngari lindao mribeli yo proposition za huja zo nisokana no ngebiliu mtede wa nyimsiu mabareni ni makandida maibu wa sevoti na msiu mabareni mwambe wa kumuri wa mdungeni sha ekakweli mkahwenda hema nansi mkomori mkahwenda hema isha madzira lo komori haubadilekana mkahwenda ha enteriza hanyu zozo ngozi ndo jina sheka mkahwenda hausove mwanatsi mkomori yabo nyidu wahandani mjuka usio pareni nyidu wahandani rabidi rimone ni humapareni garsahau rimone ni humapareni maudu garanzo rimone ni humapareni maudu karanzao mtedo mabareni mademo ambekano kaijaki ribami bwaze voti karanzao maudu rimone ni msopareni ambekana ze voti zihibwa na kena ukire henu wakati fami nzima yetu deja banu yebo hawandu ze voti ebanu mwanatsi ujoka la mhansu ndai na nyinyi makandida ne opposition ino makobidi mlamume mwanatsi mkomori mwanatsi mkomori hasiuha yabole kama mbanga mfanya siasa yabona mtidi mfanya siasa armwa komori ranzi kama mfanya siasa armwa komori ranzi mlamume mwanatsi mkomori mkonscientize mwanatsi mkomori mreveille mwanatsi mkomori harambu ukanaba nungi harma presidentage harambu wa maisha madziro ya lokomori yabo maudu ngapto juha mwambe ukana ngamwendao harma voti shake jaka ubidi mwende harma voti na kamja jiprepare no mkaujua ukana za voti zinu ngazijo uhibwa mkaujua ukana azali kajaparo shindo harma voti mkaujua ukana
kabati zafanyishia 2019 dezofanyia 2024 zafanyishia 2025 kabati zabadilia daizo wizo walo mahakama ya juu da wala wao walo fakridin de ulo babo da ulo yabo. Oui, kabati opposition mana majano shabo wadhulumu wa Komori yabo Komori wadhulumu liha parce que azali kana poroshindo harma mono za jiri 2000 banu sulu rejeza madu linu suala muhimu wa Komoro bedu waelewe yele o makandida wanu ne opposition na mrambi longo za badili haranzi 2019 hataba na 2024 zijoko badili ha 2025 mkaujua ukana e maskaradi nda ila wiyo mkaujua ukana yulo senindo la wae yulo mahakama nordina bodo mkaujua ukana yulo na interiori fakri yulo na ile jeshi sufa jihadi yabo ngamudau harma votije na mrambi namna jamu konda harma voti no wanduda wala wao les mêmes têtes les mêmes personnes wakati bala hezentereza azali yabo leo ni opposition ikabidi mkansiba zima mfikiri mundu strategie ndo jina chatsuno henda harma voti e strategie ndo harma voti ila tende strategie hauba de kabano ni opposition ni makandida mkaufikiri shade ze faida za hanyu parce que leo ekaka mjajuha mwafanya reaction mwasise mwanansi mkomori shabo leo ngarjuha mbukana abo mkaujifikiria mkaoda harma faida za hanyu mkaujifikiria ze faida za nafsi za hanyu shaka mjakaoda huwa Komori ekale mkaoda harma Komori yabo ngebidi urizione haba ngebidi urione zi reaction za hanyu mjoko ufanya haba aba sisi ngari mshidia oni sisi karja kaudinda leo mdohe harma ze media mdenonse izo kabuzijua zendo kumafanya zile makaudenonse zila hamba non événement zila sinugo za miracle rakaujwa ka serse kana porshido harma voti rakaujwa kada serse walo wajiprepare wafanya ze plans zao abuzo studios ze sisi rakaulinda mribelie plan B et plan B hindi la prévote et fotita zinusa zirolwa zihibwa muone wanrupia waono muone ze video muone za jiri uziwani muone za jiri nyuma zaha muone za jiri mali muone za jiri nzuwani ze video ngizo yabo wakomori pia waono kaze futi zihibwa iyo kabati ndongo za tatsaliha ze preuve ngizo yabo ya baba hanyi opposition na mfanyi hazia hanyu msise mwanansi mkomoro pareni vendi zo sisi rujo mweshelezi sani hau mrambi ukana banu mkahwenda hafaida za hanyu ngaranzao mrambi ekale mkahwenda hafaida za hanyu ha intere personneli za hanyu yabo uzo sindwa jina hizo sha eka kweli mkahwenda hema isha madziro ekale mkahwenda harma voti hema isha madziro lo Komori ekale mkonda harma voti hema nansi mkomori atitabihe ekale mkonda harma voti vosambi yafungwa bala ya tabihao na Dr. Salami yabunge bidiri wone ze reaction za hanywa baha yabona mrambie izo mpropozeo na mrambie paso kena ukiri mbase mihono chao wala ho denoncer ça suffit pas si garde sibano garde denoncer randi 2019 hata baha yabonyi makandida na ni opposition ikaubidi sisi ngaranza mfanye action ngaranza mfanye reaction wala sisi redonezeo si kartu tsaha ezi si kartu na besoin ya ezi sisi ngarambao ndongozi jiri unai harimo ensia hatu iyo droit ya hatu shanye ni opposition mle yuho nyinde mwanzo yezi abangari mlinda woni mrambi izo mfikiriu karanzao mrambie izo mwa prepare ubwazali ya hibaze voti daine mwana ahi ngaranzo mrambie izo mfikiriu ngaranzo rujue ze plans za hanyu enga mfikiriu je enga mlala umsiuhe parce que kamlala msiuha yapo mdhulumu mwanansi mkomori
ikamlala msiuha yabo mdhulumu wa Komori, mdhulumu maisha Komori yabo ngaranzori mwambizi zo mafikiri banga sivanu ngaramshilia oni ngaramshilia oni ni opposition na ni makandida ngaranzo mrambie izo mfikiriu ngaranzo mrambie izo mfikiriu mana mkaujua kakazohibwa zinu sikare mabiani rangu hali rino rimeshelezanu kana diktatori yekadoshindo harama voti enga mfikiriu hindri ngebidi msisoma Komoro mabareni kweli mkawenda he ekashadeka kodi mkawenda he maisha madziro ya Komori mkawenda haufikiri maana sim Komori yabngebidi rimone ni habaha abngebidi rimone ni habaha mkawenda he maisha madziro mkawenda haufikiri maana sim Komori yabangaramshida ni habaha ngaramanzo mrambie izo mfikiriu nizo majiprepare nizo majitayarisha parce que azali weyi bala zingara hazingara deni mwanahe mpaka bayafatihu beti salamu na yabo kesa fatiha beti salamu yabo tulokata juka ulejeza parce que abo maudungu joni Kalukmani na Ilham wa Komori ngebidi mjue wa Komori ngebidi mrambuwe kana banu inu royaume yesa preparewa banu wazali ha prepare ya renye royaume shawetsi mrafikiri demokrasi wetsi mrafikiri institution wetsi mrafikiri mahakama il s'en fout royalement woi hajipania daina yekla yahe daina msaidie na belu nonro mzingiza warenye na fatihu donc donc indi yabo wabaha hadisi bakshana opposition na kandida wafanye hazia hao ya waladhimu ya ushinda wasiso mdrunu bonsi parce que ekawa da zahilinu yabo ça va pas parce que yabo légitime parce que kwa joka wa wendi wajoka wabaki watsanganyiha waparwa Komori wafikiri namna ya ushinda wazieze voti certes gabo chuhamba ukana enyi matsuenda mfikiri je oui sharimpara ni mjemri hadisi mhara ya mabanga mwendao rimeleza ni hataka diktatori kadoshi do harma voti mone za jeri 2024 parce que za jeri 2024 rizia prone ya leçon zirisomwe za jeri 2024 yabukana ushidari kana kubaliri hada lotsena donc kwa Komori sina ukamleha ku nsoka ujabanu neshelezize watukufu makandida wakahenda wa legitime e maskaradi parce que mimi sina haba ukana kwenda ruma voti wakaenda wa legitime wizi bana ule wizi wa voti kabati mri asona kaze voti zihibwa mrudo shianrabu shamruka dona rabu moneze video mahala pia ranzim mali ranzin zuwani ranzim moroni ranzi washili ranzi nyuma zaha ze video ngizo yapo kana ze voti zihibwa lewo kabana ko jamro sersebanu yarambe ukana ze voti kazahibwa ze voti zihibwa riwono sha zinsikitisha tena msurundi hamba da wana ukawenda wende wa legitime maskaradi parce que zinu rizamba ukana kabana ukavoti shanga uka nomination donc rekauli de makandida wanu waparwa Komori waripare siratskota rende rihadisi ritaye solution ya shida rizie e mascaradino donc wa Komori karnauka mleha ku yabo e makandida ngari mshilia oni e makandida mahenda harmu mascaradino ne opposition ngaranzo mrambie izo mfikiri wabaha ne proposition maribelia yoshinda isiso wa Komoro mabareni parce que tizamba e solution de Komori ya ushinda ya elewokana ngurendwa nanyi shaikaleo e makandida mdaza mbatse mihono yabo ngarjohele wakana mkahenda mwede mwa legitime maskaradi yabo rele wakana mkahenda mwede mwasaidie voti za uhalali
mundo ranzi 2019 2024 2025 wanruda wala wao ze metodi ndazila wizo system da ula wiyo kapati atabandu abadiliha apo leo kejaka ubidi mwende. C'était pas la solution kejaka ubidi mwende. Solution reka fikirukana garjo twalia namna ushinda rizie ze maskarati zinu yabo komori sina ukamleha ku yabo assalamu alaikum.